Poštovani gledalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Lice nacije na OSM televiziji Prima mreži. U večerašnjoj emisiji specijalno zadovoljstvo imam da predstavim gospodina Vojina Mijatovića, zamjenika ministra civilnih poslova u ostavci. Gospodine Mijatović, dobrodošli na OSM televiziji. Dobro večer. Recite mi, Ministarstvo civilnih poslova, mnogi ga često zanemaruju, ali to je jedno od ministarstava sa najvećim obimom poslova i zadataka. Pa evo za početak, o ostavci ćemo kasnije, ali da kažemo za početak kakav je bio rad ministarstva u proteklom periodu, kakvi su bili problemi, mnogo sektora, mnogo poslova, znamo jedno čuvene probleme sa pasošima koji su bili, pa eto da se osvrne na protekli period. Jeste, Ministarstvo civilnih poslova je definitivno možda najveće ministarstvo u Savjetu ministara i mada nema ove atraktivne nadležnosti, zaista ima jako puno posla. Trebamo realno sagledati situaciju i definisati jednu suštinsku stvar. Od svih nadležnosti koje Ministarstvo civilnih poslova ima, samo je jedna ili dve u direktnoj nadležnosti, sve ostalo Ministarstvo ima ulogu koordinatora shodno Ustavu Bosne i Hercegovine i te nadležnosti su izvorno na entitetima i na kantonima u Bosni i Hercegovini. Dakle, bez obzira na velik obim posla i delokrug u toj priči, zaista jako puno saradnje sa entitetskim kantonalnim institucijama i sve to zajedno poprilično komplikovano, kao što nam je sve komplikovano u našoj državi, ali ministarstvo koje igra vrlo značajnu ulogu u mnogim društvenim sferama u Bosni i Hercegovini. Šta su bili najveći izazove u proteklom periodu, možemo li se osvrnuti? Pa vi ste pomerili, mene nažalost zatekao, čim sam imenovan od strane predsjedničkog doma, problem pasoša. I pretendovalo je da preraste u veliku krizu, vrlo slično koju smo imali sa IMBG-om pre nekoliko godina. Nažalost, nesistemski uređena oblast kada je u pitanju izdavanje putnih isprava dovela nas u situaciju da su građani Bosne i Hercegovine mogli ostati bez putnih isprava, a štete bi se merile u milionima i u velikim problemima po građane Bosne i Hercegovine. Zaista smo tada svi zajedno shvatili ozbiljnost te priče, iznašli privremeno rješenje za godinu dana, međutim, bliži nam se mart mjesec kada ističe ugovor sa dobavljačem, 6. tenderi, čini mi se, u toku ostali su bili poništeni i nisam siguran da sa sigurnošću bilo ko u Bosni i Hercegovini može tvrditi da će se nastaviti nesmetano izdavanje pasoških knjižica. Dakle, privremeno smo prošli tu krizu, ali nažalost u martu mjesecu kad ističe ugovor sa postojećim dobavljačem, potencijalno možemo ući u novu. Što se tiče, ajde da se vratimo samo na trenutak još na pasoše, što se tiče pasoša, Bosna i Hercegovina ima neke standarde koje u mnogim zemljama Evropske unije, što se tiče isprava, se ne pridržavaju. Stalno se govori da to mora da se uradi. Da li je to zaista objektivno i da li su možda cijene tih putnih isprava i ličnih dokumenata onakve kakve bi trebale biti za zemlju sa ovakvim standardom? Biću potpuno tu otvoren i iskren. Bosna i Hercegovina ima jedan od najbezbednijih pasoša trenutno u svetu. To je malo apsurdno u odnosu na našu ekonomsku situaciju gdje se nalazimo, ali isto tako moram reći da cena ovog pasoša u ovom trenutku koji se izdaje je jedna od najnižih, kako u Europskoj uniji, tako u čitavom svetu. Dakle, ovdje nije problem ni dovoljnog nivoa zaštite bezbednosti za putne isprave, niti cene. Ovdje je problem, se nalazi u nekoliko stvari, a to je da je Bosna i Hercegovina zavisna od dobavljača, onog koji je u tom trenutku dobavljač pasoških knjižica, da nemamo stok koji nam obezbeđuje izdavanje pasoša za hitne slučajeve itd., što znači da generalno sistemski nemamo rešen koncept izdavanja putnih isprava i to je nešto sigurno što nas čeka u narednom periodu, a mislim da je bilo sasvim normalno da u 21. veku sa resursima koje neosporno imamo, zato sistemski rešimo i da se pitanje izdavanja pasoša više nikad ne pojavi kao aktualno ili otvoreno pitanje u Bosni i Hercegovini. Da li je moguće da se pasoši izdaju u Bosni i Hercegovini, da se pravi u Bosni i Hercegovini, da se proizvode? Da li je tehnički i tehnološki moguće to danas? Da jeste stvari samo političko opredeljenja države na koji način će ući u izradu tih pasoških knjižica. Dakle, nikakva to nije nuklearna fizika.
stvar je isključivo političko opredeljenje kao i za mnoge stvari u ovoj državi. Rad ministara iz Saveza za promjene, kako bi ocijenili ukupno rad kompletnog savjeta ministara, pogotovo pošto znamo evo svi da od zadnjih izbora imamo taj problem na relaciji vlasti na državnom nivou, na nivou Bosne i Hercegovine i vlasti na nivou Republike Srpske, a vi ste rekli da ste radili u ministarstvu koji ima nadležnosti, mora da sarađuje sa svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Kako bi ocijenili dakle, rad savjeta ministara, pogotovo nekih ministara, jer bilo je nekih ocjena i u samom parlamentu da je ovaj savjet, da je gospodin Zviždić par puta nije dobio prolaznu ocjenu, kako bi ocijenili to rad svojih kolega? Pa gledajte, definitivno u Bosni i Hercegovini veliki broj ministara, ne samo u savjetu ministara, nego na entitetskom i kantonalnom nivou ne zaslužuju da imaju radno mesto, a kamoli da budu ministri. To je mnogo dublji problem i mnogo šira priča, nemamo vremena večeras baš za elaboriranje do detalja. Međutim, definitivno jeste problem kada je u pitanju barem relacija Banja Luka-Sarajevo, jeste da je jedan politički blok na vlasti u Sarajevu, drugi u Banja Luci, tačnije u Republici Srpskoj. I lično smatram da je to jedan veliki problem u funkcionisanju prevashodno između vlade Republike Srpske i savjeta ministara. Saziv savjeta ministara koji vodi gospodin Zvizdić je u jednoj specifičnoj situaciji, nekim stvarima nasleđeno, neke stvari sami su doveli sebe u tu priču. Dobar deo ljudi u savjetu ministra na rukovodećim pozicijama, da im date danas kiosk, propali bi za 2 mjeseca jer nisu sposobni da ništa rade u svom životu. Međutim, imamo i oni koji zaista zaslužuju te pozicije koje obavljaju i trebamo otvoreno reći i pohvaliti te ljude, naravno. O personalnim imenima ne biste govorili, ili? Ko bi bio otprilike taj ko bi... Pa gledajte, što se moje percepcije tiče, definitivno 2 najozbiljnija ministra u savjetu ministra su gospodin Bevanda i gospodin Šarović. Tu nemam nikakve dileme što se toga tiče. Također, ja moram reći, bez obzira što je bilo razne kritika na njegov račun, gospodin Nadak po meni izvrsno obavlja svoj posao. I to treba javno da se kaže. Mislim da je stvar političke igre malo oko njega kad je u pitanju priča da li je više u zemlji ili u inostranstvu, ali gospodin Bevanda i Šarović po meni su 2 najozbiljnija ministra u savjetu ministara, iako sam ja pristalica priče da su to ljudi na kraju svoje političke karijere i da bi trebali malo stupiti mjestam mlađim kolegama. Evo, upravo to je šlagvort za sljedeće pitanje. Koliko mislite da su nova lica, pogotovo u SDS-u, PDP-u, gospodin Borenović i gospodin Govedarca, koliko su oni donijeli neku novu politiku? Mi još uvijek vidimo da je na najvećem broju pozicija, to ta stara garda o kojoj govorite, i u SDS-u i PDP-u, koja uglavnom voli politiku, mladi kadrovi su istaknuti u prvi plan, ali koliko oni zaista mogu da donesu novu politiku, što mislite? Gospodina Govedaricu površno znam, a Branislav i ja smo drugovi zaista dugi niz godina. Ja sam tu i na nekim prethodnim emisijama govorio da je to sjajna priča što su se ljudi mlađe generacije pojavili na prvim mestima u političkim strankama. Međutim, znate kako, nije sama promjena nekoga mlađega na čelu jedne političke partije dovoljna da bi mi imali nove politike. Ja ne vidim još uvijek da je gospodin Govedarica nametnuo nove politike u SDS-u, a s druge strane mislim da je gospodin Borenović definitivno zadao jedan novi tempo u PDP-u i da PDP ide solidno u svoje tržišnoj niši na političkom tržištu. Sad, koliko je domet toga, zaista ne bi licitirao. A s druge strane, gospodin Govedarica nešto pokušava. U nekim segmentima shvatam tu priču, u većem delu ne shvatam, ali svakako bi vrlo radije video njega na čelu SDS-a nego pola ovih političkih dinosaurusa koji ne žele da odu u penziju, a kamo da prepuste svoje političke pozicije nekom drugom. Dobro, na Balkanu inače imamo kroz istoriju da teško se ljudi odriču fotelja i tih nekih zasluga. Nažalost, stvar mentaliteta. Da. A evo recite mi, baš kad smo spomenuli tu neku statistiku, Ipsos je nedavno izdao jednu statistiku po vjerovatnosti izbornih rezultata da se oni danas održe. Šta vi mislite o tome? Da li je to realno ili su to naručene neke ankete? Pošto vidimo da kad na BN-u i na RTS-u pogledamo te ankete, on dijametralno suprotno malte ne izgleda. Da, BN i RTS pokušavaju upravo da razdvoje državu na 2 dela, što je opet tema za sebe i što je jako nakaradno u čitavoj priči. Mi ne možemo sporiti činjenicu da danas da su izbori, ja sam gotovo siguran da bi SNSD u Republici Srpskoj odneo pobjedu. Tu nemam nikakvu dilemu. Sad, kad pričamo o procentima, da li to 2, 3 ili 5 gore, zaista je to nezahvalno godinu dana pre izbora.
uz sve pogrešne stvari s kojima se možemo složiti ili ne, jer politikama SNSD-a, oni uporno i stalno rade na jačanju svoje infrastrukture i to ne može niko zaista ne ospori. S druge strane, Savez za promene ima svojih niz problema s kojima se suočava, ali mislim da imaju najveći problem sami sa sobom u toj čitavoj priči i da je to rezultat i ove ankete o kojima pričamo, neke druge, koji će vjerojatno biti rezultat i konačnih izbornih rezultata. Recite mi, baš kad smo govorili o iskrenosti, Savez za promjene na prošlim izborima, lokalnim izborima, recimo u Foči, nije podržao gospodina Krsmanovića. Da li mislite da tu ima doze neiskrenosti, da je bilo doze nepovjerenja koja je možda baš bila jedan od uzroka takvog? Apsolutno, da. Postoje velike sujete, generalno kod nas u politici i one se realizuju u Savez za promjene i u SNSD-u, da se razumijemo s tim što očigledno gospodin Dodik uspjeva da kontroliše te sujete unutar drugog bloka, a s druge strane u Savezu za promjene mislim da postoji niz neiskrenosti unutar članica Saveza za promjene, a onda i unutar stranaka u čitavoj priči. Kada smo raspravljali posle lokalnih izbora zašto nismo ostvarili bolji rezultat, konkretno u Banja Luci, ja sam bio šef izbornog štaba gospodina Čavića, ja sam zaista bio ubeđen u stvaru. Nismo uspjeli da ubedimo građane da nam veruju. I to je po meni ključna priča. Nažalost, ja kao najveći problem Saveza za promjene vidim činjenicu da definiše politike shodno očekivanjima reakcije gospodina Dodika i SNSD-a. Vi morate definisati svoje politike, bile one ispravne ili pogrešne. I ići apsolutnu realizaciju tih politika, a onda su građani na kraju ti koji će odlučiti da li su te politike prihvatljive ili nisu. Ako vi svaki dan, kod svake odluke razmišljate šta će reći gospodin Dodik, to vas stavlja u ovaj položaj koji jeste Savez za promjene u ovom trenutku, a to svakako neće značiti dobar izborni rezultat u konačnici. Recite mi što mislite o Skupštini naroda koji su održavali. Ja sam jednoj gostovanju na jednoj drugoj televiziji rekao tamo je sve bilo ok, samo naroda nije bilo na Skupštinama naroda. Ponovo se pojavljivala ista lica koje smo gledali posljednjih 25 godina, pa je možda malo iz perspektive običnih ljudi to izgledalo neautentično. Da li je možda trebalo na većoj masovnosti rad, da li je trebalo dati šansu nekim novim licima? Ja mislim da nije stvar masovnosti, stvar je autentičnosti. Lično smatram da je to potpuni promašaj, da budem potpuno iskren. To je iznuđena reakcija iz one situacije u Skupštini koja je opet po meni u jednom delu nepotrebna bila. Znate kako? Postoji blok koji ima vlast i postoji blok koji je opoziciji. Imate sve moguće parlamentarne načine da se borite protiv toga. To je moralo da se uradi odmah nakon one afere Papaka ili već kako je definišemo u toj priči. Godinu dana pre izbora praviti onakve scene. Ok, to je političko delovanje. Nije Savez za promjene imao gdje da djeluje, pa je u tom vakuumu pokušao da iznudi nešto. Znate kako, svaka opozicija, kako u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, tako širom Evrope, suštinski najbitnije počne da djeluje svom narodu. Obraćanje narodu s preskonferencija, sa nekih TV emisija, ne donosi rezultat. Mora se ući u narod, mora se pričati sa narodom i onda to donosi postepene rezultate. I mislim da je tu ključ te priče, a obraćati se svom članstvu kroz tribine Skupštine naroda, mislim da je samo jedno gubljenje energije, čak se nije uspio ni manifest napraviti da može se, kako se rekao, okupi veći broj ljudi, ali mislim da su ljudi u Savezu za promjene to negde shvatili, da je to negde svedeno na kraju na optimum, da ne kažem minimum. Da se vratimo još na jednog ministra, dakle, ministar bezbjednosti, gospodin Mektić, on je najavio i tužbu protiv njega, sad ćemo doći na tu temu, ali evo, interesantno, i vi ste sami rekli, ja u nekim svojim nastupima, vjerovatno najveći stand-up komičar među političarima, pošto bezbjednost na nivou Bosne i Hercegovine, vidjeli smo i u proteklih u ovom mandatu, imali 2 teroristička napad, mislim, u Zvorniku i u Rajlovcu ovde. Bezbjednost, stalno nam se govori da smo ispunili neke norme, u mediji nam se to predstavlja, ali mi ne vidimo sigurnost, pogotovo posle ove situacije sa borcima iz Sirije koji se vraćaju, pa se ne zna koliko ih je na terenu, a to je potencijalno tempirana bomba. Gledajte, ja moram budem potpuno iskren. Meni je gospodin Mektić jako drag čovjek i malo me iznenadila na njegova reakcija onaj dan. Ja bih shvatio da je gospodin Čavić odreagovao, a vidjeli ste i moju njegovu izjavu koja je bila, ja mislim, gospodin Čavić rekao da ste sasvim korektni bili. I presedan u Bosni i Hercegovini. Pa malo je ljudi koji vrate mandat kada napuste stranku, moramo priznati. Ja tu nisam imam dilemu, da budem potpuno iskren. Dragan Čavić je moj prijatelj i bez obzira što je nastavljeno svoj politički put u drugoj stranci, zadnje što bi bilo jeste da razmišljamo na bilo koji način da zadržim mandat i da ispadnem nekorektan prema njemu. Dakle,
To je jedan od ljudi koji zaista s punim pravom treba se zove političar u ovoj državi i prema kome ne smete da budete nekorektni. Ali da se vratim na gospodina Mektića. Zaista me iznenadio s ovom reakcijom. On kao ministar bezbednosti, znate kako, ja shvatam da on kreira svoj politički put i svoj politički imidž i on ima pravo na to ko svi mi. 3 godine priča o nekakvim hapšenjima, o nekakvim aferama. Ja njega nikad ne bi nazvao šarlantanom. Na kraju, kad se završi mandat i kad vidim njegove rezultate, mogu reći da li je on ispunio očekivanje ili nije u toj priči. To je njegov pristup. Ja sam podneo tužbu za klevetu protiv njega, jer ono što je izgovorio, ne za ovo šarlatan, to više govori o njemu nego o meni, nego zbog onih potpunih neistina oko grantova, ali tu se vidi u stvari taj površan pristup. Grantove koje Ministarstvo civilnih poslova daje za sport i kulturu predlaže komisija mešovita Ministarstva civilnih poslova i Ministarstva finansija, savjetu ministara. Ni ministar ni zamenik nemaju ništa s tim, a isti taj gospodin Mektić sa ostalim ministrima glasa za te grantove na sednici savjeta ministara. I zato će dobiti zaista tužbu za klevetu u toj priči. Mislim da je to jako nekorektno. Ako je to jedini argument, a laž je protiv mene, zaista to govori više o njemu nego o meni, a on kao ministar bezbednosti je zaista ga cenim u tom kontekstu kao jedno od većih estradnih ličnosti u našoj državi. Evo, interesantno povod za kompletnu tu situaciju bio je vaš prelazak u SDP, pa evo možemo reći nešto o tome, šta se tu desilo, šta je u stvari bio vaš motiv lični da pređete u SDP? Postoji tu niz stvari, nije baš jednostavno, jel, ovo je motiv da bi prešao u SDP. Prvo, gospodin Nikšić i ja smo drugovi dugi niz godina, gospodin Saša Magazinović, Damir Mašić, da ne budem dalje ljude, i to su meni veoma dragi ljudi i ljudi koji svaki put kad smo sarađivali su bili principijalni, jasni i zaista drugovi u priči da pokušamo građanima Bosne i Hercegovine doneti neku dobrobit. Prvi motiv je ova priča oko generacijske smene koju ja trubim već godinu dana po medijima. Znači SDP to uspije da uradi na neki način. Pa pogledajte podpredsjednike SDP-a, vidjet ćete da su to najmlađi podpredsjednici u državi. S ponosom, znači evo, sada Draška Ćimovića, Lane Prlić, Damira Mašića, predsjednik glavnog odbora Saši Magazinovića, to je moja vaša generacija, a s druge strane pogledajte koje je rukovodstvo ostalih partija. To je jedan motiv i definitivno ja SDP gledam kao generacijski projekat u ovoj državi. Zaista smatram lično i to mogu poručiti svim ljudima da je to jedina stranka u ovom trenutku koja izbacuje novu generaciju političara koji upravljaju SDP-om. Ne samo koji stoje, koji kebane da bi se popunila kvota mladih žena ili nekih trećih u toj priči. Drugi motiv je, za razliku mnogih u Republici Srpskoj, ja javno govorim ono što oni govore kad sedimo u kafani, a ne smiju javnosti. Ja ne vidim razlog da se Srbi odriču Bosne i Hercegovine. Rekao sam to 100 puta javno i reći ću ovdje večeras kod vas. Niko od nas nema rezervnu državu, kako god se to kome činilo. U ovoj državi su kosti naših predaka i Srba i Hrvata i Bošnjaka i ja ne želim toga se odreknem. Republika Srpska je sastavni deo Bosne i Hercegovine i ono što Nermin Znala kaže često, koliko god je bolje u Republici Srpskoj, bit će u federaciji i obrnuto. Nema niko bližih nama nego svi koji živimo u ovoj državi. Ja znam da je to možda drugačije mišljenje od većine koje barem u javnosti to govore u Republici Srpskoj, a svi to misle, samo lažu, nemaju hrabrosti da kažu. I što pre prihvatimo takvu priču, ali uz poštivanje onoga da su 3 konstitutivna naroda, 2 entiteta, Brčko distrikt, ja mislim da će nama mnogo bolje biti u životu. I ona treća stvar, generacija mojih vaših roditelja je živjela u jednom sređenom sistemu, pa su počeli rat, pa su završili ovaj rat. Valjda i naša generacija treba da napravi nešto i da barem jedan segment našeg života živimo normalno. Uz ovakvu matricu koju imamo 25 godina, tvrdim odgovorno, ništa neće biti normalno. Evo, ja sam odlučio da svoj angažman na SDP-u i ne samo svoj, vi ste vidjeli, ne mali broj ljudi je ušao petak, ogroman broj ljudi u Banja Luci reaguje i širom Republike Srpske sjajno na ovu priču i otvoreno sam rekao, mene ne interesuju ni politike Saveza za promjene, ni politike bloka koje je okupljen oko SNSD-a, mi ćemo predstaviti svoje politike.
i na građanima i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine da u oktobru zaokruže politike s kojima se slažu. Možda mi nećemo uspeti, iako sam ja siguran da hoćemo. Ali onda imamo legitimno pravo da kažemo pa birali ste ove, izvolite. Evo birali ste rat, izvolite. Birali ste mržnju, izvolite. Dakle, mislim da su motivi mog ulaska u SDP i svih onih ljudi koji su ušli sa mnom isključivo želja da se konačno počne normalno živjeti u ovoj državi. Ajmo nazvati stvari pravim imenom, ajmo otvoriti diskusiju o svim teškim temama i ajmo sami, bez uticaja stranaca, bez ikoga sa strane, bez Srbije i Hrvatske, odlučiti kako ćemo živjeti u ovoj državi. Međutim, ja mislim da to nije bio problem ni ovih 25 godina. Samo mnogima to nije odgovaralo. Recite mi, svakako će mediji u izbornoj kampanji karakterisati SDP kao stranku iz federacije. Kako mislite da se izborite s tim, jer medijska kampanja je jedna od najbitnijih? Ma, ja nemam nikakav problem. Meni je bitna moja percepcija i percepcija ljudi koji su u SDP-u. Ja zaista ne mogu ni vas, ni nikoga da ubeđujem, znate, to nije tako, niti želim u čitavoj priči. Na kraju ne vidim problem da li je stranka registrovana u Federaciji Republike Srpskoj. Ako neko nudi bolji život, kakve to ima veze? Jer mi možda imamo različite pasoše, različite lične karte. Mi živimo u istoj državi. Zašto se to na svaki mogući način poništava? Bosna i Hercegovina je naša država. Tako da percepcije koje neko želi da pravi, a pravi ih isključivo na bazi prepaid sistema, ne zato što to misli, nego zato što je plaćeno da to uradi, pogotovo pojedini mediji. Naravno, mediji to rade pred izbore, jasno je da se nabacuju lopte s jedne na drugu stranu. Ma znate kako, i to je vrlo bitan segment. Ja mislim da je većina medija strašan saučesnik u ovakve situacije. Ja od novinara očekujem da bude potpuno nepristrasan. Međutim, ovo što mi imamo danas na sceni, ovo je strašna priča. Ovo je neverovatna priča. Dakle, ja sam prvi čovjek u državi koji je dao ostavku i vratio stranci mandat. To nije tema. Tema je da li je gospodin Mektić rekao nešto za mene i ja za njega. Tu se vidite iskrivljena percepcija. To ste sasvim moramo odmah reći. Recite mi, kakav je SDP-ov program rada u narednom periodu u Republici Srpskoj i na teritoriji Bosne i Hercegovine, ali naročito u Republici Srpskoj, jer poslije prethodnih izbora nekako je bilo zatišje na tom SDP-ovom planu. Kada pričamo o programu SDP-a za izbore, to je plan 10 koji je uveliko već krenuo širom Bosne i Hercegovine i u Republici Srpskoj federaciji da se prezentuje. Radi se zajedno sa građanima. Ja tvrdim da će to biti najkompletniji program oporavka oba entiteta, Brčkog distrikta i države koju će jedna politička stranka predstaviti u narodnim izborima. Mi smo sada u velikim aktivnostima oko dizanja kapaciteta SDP-a u Republici Srpskoj. Potpuno jasno imamo izborni cilj, a to je 4 do 6 poslanika u Narodnoj skupštini i poslanik u predsjedničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. To je negde brojčani cilj u toj priči. Potpuno sam ubeđen ono što je najbitnije da je SDP nakon ovih izbora parlamentarna stranka u Republici Srpskoj na nivou Bosne i Hercegovine i potpuno sam ubeđen da je SDP najveća stranka u Bosni i Hercegovini nakon ovih izbora. Neću reći jedina multietnička zaista jeste i tako dalje i tako dalje. Dakle, da razjasnim svima, ulazak mene, Draška i ostalih ljudi u SDP nije popunjavanje srpske kvote i to da izbiju svi iz svojih mozgova. Ovdje je stvar realnog jačanja, saradnje ljudi koji misle da od ove države prave zaista dom za sve, bez obzira kako se Bogu molili i bez obzira da li bilo razlike između nas. Ja mislim da su ovdje veliki strahovi koje moramo pobediti. Dajte da razgovaramo. Zašto bi ja mrzeo nekog Bošnjaka ili on mene samo zato što sam ja Srbin, on Bošnjak? Ajmo na sto sve. Onog momenta kada u javnosti na stolu bude sve, imaće veliki problem mnogi politički lideri jer neće više imati o čemu šta da pričaju. Sve dok je zapakovano, vakumirano sve u ovoj državi, oni po svojim matricama udaraju, narod, nažalost, u toj priči nasredna na takve matrice, one mogu da kad stavimo sve na sto, strašan će problem biti za njih. Recite mi što je interesantna stvar, to sam razgovarao s gospodinom Damirom Nikšićem, kandidatom na prošlim izborima za načelnika opštine Centar. Nekako ljevica u Bosni i Hercegovini, pogotovo SDP, se olako odrekao ljudi koji su vjernici. Nekako im je zatvorio vrata odmah poslije rata. Ja živeći u Italiji jedan svoj dio vremena, iznenadilo me strašno da svi ljevičari tamo u stvari idu u crkvu, tamo desničari ne idu u crkvu. Da li u stvari ljevica, eto da kažemo SDP, treba malo da otvori vrata i za tu populaciju?
Ma naravno treba, ja mislim da su vrata SDP-a otvorena. Naravno, neću komentarisati neki prethodni period, jer nemam pravo na kraju na tu priču. Mogu komentarisati ono što je SDP danas u ovom trenutku. Potpuno sam siguran da su vrata otvorena svima. Vernicima, manjim ili većim u toj priči, i da je jedini motiv i poziv ljudima da uđu i u SDP i u Levicu u toj priči, dajte pravimo normalan život. Dajte da pokušamo da promenimo ono što je 25 godina očigledno nije dalo ništa. I mislim da tu apsolutno nema prostora za priču o zatvorenim vratima. U SDP-u ima i Srba, i Hrvata, i Bošnjaka, i ostalih, i oni koji su manji ili veći vjernici u toj čitavoj priči. Međutim, mene malo počinje da iritira i ta podela kod nas u zemlji na vjernike i nevjernike, da to izbanalizuju do kraja. Ja sam skoro na jednoj emisiji rekao da smo u Bosni i Hercegovini uložili u školstvo, koliko smo u crkve i džamije, imali bi 3 Harvarda u Bosni i Hercegovini. I to zaista smatram i danas. Mislim da verske zajednice u Bosni i Hercegovini imaju svoju ulogu, i to javno kažem sada, moraju da se vrate svoje ulozi. Nažalost, i u verskim zajednicama ima puno ovih estradnih ličnosti sa željom da učestvuju u politiku, u kreiranju života. To je nešto na što se ježim u čitavoj priči, jer da li verujem u Boga ili ne verujem, na koji način i kako mu se molim, moja lična stvar i moje porodice. I tu je kraj. U javnom, društvenom, političkom životu mislim da nema prostora za takvu priču. Veliki broj nacionalnih političkih partija u Bosni i Hercegovini svoje glasove isključivo, ali isključivo dobija putem crkava i džamija. I ja, kao neko ima 38 godina i mislim da imam neki normalni pristup i percepciju u životu, ne mogu da prihvatim takvu priču. Mislite li da bi možda primjer muftije Zukorlića da skine mantiju pa da izađe na izbore onda bio najrealniji? To mi je daleko poštenije nego što rade mnogi u Bosni i Hercegovini, da budem iskren. Predlažem da pogledamo naš marketinški blog pa ćemo se vratiti razgovor. Poštovani gledalci, ponovo smo u studiju SM televizije i Prima mreže. Gost Vojin Mijatović, zamjenik ministra civilnih poslova u ostavci. Gospodine Mijatović, evo neke teze koje ste spomenuli u prvom dijelu razgovora da mi sami treba da se dogovaramo u Bosni i Hercegovini bez stranih mentora. To je potpuno novi pristup, ali moram da primijetim da gospodin Dodik u posljednje vrijeme stalno govori o tome da treba da se riješimo stranih tutora i da razgovaramo u Bosni i Hercegovini, što u Federaciji vrlo često ne nailazi na odobravanje. Neki dan je, evo prije par dana je bio sastanak gospodina Nikšića i gospodina Dodika, zatim gospodina Nikšića i gospodina Govedarice. Da li se priprema neka šira koalicija, da li su to pripreme, rano još govoriti, izbori su relativno daleko da kažem, ali da li se mogu neke naznake tih koalicija zajedničkog nastupa? Isto priča gospodin Dodik, samo da ja nisam siguran da li on želi da se dogovori. Ja želim da se dogovorim u ovoj državi i to je ta razlika. Ali to je ta generacijska razlika. Mislim da je priča oko sastanka gospodina Nikšića i sa gospodinom Dodikom i sa gospodinom Govedaricom naduvana iz nekih strašnih strahova, ne znam iz kog razloga, da budem potpuno iskren. Gospodin Nikšić je na preskonferenciji rekao što je razgovarao sa gospodinom Dodikom, koliko je mene obavestio, isti razgovor bio sa gospodinom Govedaricom, dakle nikakve priče nisu bile oko koalicija, niti zajedničkih kandidata, ni nezajednički za člana predsjedništva i tako dalje i tako dalje. S druge strane, ja mislim da to je jedan potpuno normalan, legitiman čin i to pokazuje veličinu gospodina Nikšića zaista i drugačiju percepciju u politici. Da je došao u Banja Luku, razgovarao sa gospodinom Dodikom o svojim planovima u Republici Srpskoj, također isto sa gospodinom Govedaricom u čitavoj priči i odluku s kim će, kako, na koji način
s kojim kandidatima SDP ići u sljedeći izbore donose isključivo organi Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. A što bi Nermin rekao, naravno, ja šta god vama da kažem, vi ćete izvući vaše zaključke. Dakle, evo, mašti na volju, pa nek maštaju u narednom periodu, ali zaista ono što je rečeno je jedina zaista prava istina. Da se vratimo malo na Republiku Srpsku. Aktualni trenutak u Republici Srpskoj vidjeli smo nakon svih tih turbulencija, nakon situacije u Narodnoj skupštini Republike Srpske, nekako je došlo do malog zatišja i opet se lopta prebacila na konfrontaciju na nivou BiH Republika Srpska. Šta nam možete reći kako vidite trenutno stanje, jer očigledno ulazi se u neko je zatišje, možda pred ove praznike, ali nakon zatišja obično dođe neka bura, pa to je možda to predizborno vrijeme. Preizborno vreme i preizborna bura nas očekuje, to je svakako. Kada je u pitanju stanja u Republici Srpskoj, ono što mene najviše plaši je jedna potpuna bezidejnost. Ja mislim da ova vlada Republike Srpske apsolutno više nema ideju kako da reši nagomilane probleme, ne samo budžetske, nego funkcionisanje sistema u čitavoj priči. Sve do vlade gospodina Džombića, bit ću subjektivno, sam bio savjetnik, ali zaista pokušavam da bude maksimalno, bez obzira na sve objektivno o toj priči. Mislim da su se stvari držale pod kontrolom. Zaista smatram da je ona vlada, kada je gospodin Dodik bio predsjednik vlade, možda najbolja koju smo imali u istoriji Republike Srpske. Sve nakon toga mislim da je masa stvari pobegla kontroli u čitavoj priči. Poštovaću političku opciju koja je spremna da dobije vlast, napravi reforme i da izgubi vlast. Nešto što je Gerhard Schröder uradio. Tako je. To svakako nije ova vlada Republike Srpske sada u ovom mandatu i u ovom sazivu. Mislim da su se pretvorili u najobičniji protočni bojler i para i problema i da što pre završimo s ovim izborima i dođu novi ljudi, bez obzira o kojoj političkoj opciji pričamo, bit će spasonosno po građanima Republike Srpske. Mislite da gore ne može od ovo? Ma uvijek može gore, nemojte, ta dubina je rasteljiv pojam kada je u pitanju ovaj segment. Međutim, ja mislim da nisu odgovorili zaista ni na jedan izazov, a puno izazova i onih subjektivnih i objektivnih koji nemaju veze sa funkcionisanjem vlade. Od prvog čoveka pa do pojedinih ministara zaista mislim da, kao što sam rekao to na početku, nisu zaslužili da budu obični službenici u toj vladi, a kamoli da vode vladu Republike Srpske. U Banja Luci smo imali prije neki par mjeseci, pa do danas traju neki protesti, studentske organizacije, imali smo i gospodina Blagića prije nekih 2-3 mjeseca. Koliko mislite da je neosjetljivost političke elite koja se formirala u cijeloj Bosni i Hercegovini kupovina tih skupocjenih auta? Vidjeli smo i gospodin Ivanić je kupio auto 200.000, ministar obrazovanja u Republici Srpskoj, gospodin Malešević od 70.000, pa neki su i odustali od tih kupovina, ali koliko mislite da u vrijeme kad se liječe nam se djeca SMS-om putem televizije, koliko stvarno je ta elita daleko od naroda, koliko ne razumije potrebe uopšte šta se dešava na terenu? Sad ću vam reći možda nešto što opet većina mojih kolega misli, ali ne smije javno to da kaže. Ako je nama u ovoj državi jedini problem službeni automobili, bili oni 70.000 i 100.000, mi smo Švajcarska. Dakle, ovi mladi momci, Restart, Blagić i ostali koji su potegli tu priču i Draško Stanivuković, prvo, oni su meni jako dragi i mislim da što više mladi ljudi budu imali takve inicijativa, da ruše postojeće pogrešne stvari, mislim da ćemo biti bolje društvo. Međutim, mislim da se i to napumpalo u nekom okviru koji je skrenuo sa ostalih mnogo bitnijih problema u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. Dakle, još jednom, ako su automobili jedini problem u ovoj državi, mi nemamo problema i mi smo sjajna država. Da li mogu jeftiniji? Da, naravno mogu. Stvar je političke volje. Da li trebaju da se toliko plaćaju? Pa verovatno ne trebaju. Ali ljudi koji se odluče da kupe automobil od 100.000, neka snose političku odgovornost i kritiku javnosti. Što je tu sporno? Dakle, imamo mi jedan generalni problem što mistifikujemo svaku priču, glorifikujemo je, a vozovi prolaze s druge strane. Dakle, sigurno više para se ukrade građanima na 3 tendera, bilo koja, nego na službenim automobilima. Ali ako je jedina tema koju mladi ljudi imaju, a to je kupovina skupocjenih automobila, onda smo i tu u problemu. Ali eventualno kao vrh ledenog brijega da potegne otegnete. To je samo
blitzkrieg neke priče, odlična inicijativa, podržavam, smatram da ministri nemaju potrebe da voze skuplji auto od Škode Oktavije u toj nekoj kategoriji, ali dajte da to bude samo jedan od problema koje rešavamo, a ne vest koja 3 meseca okupira javnost u Republici Srpskoj. Dakle, koliko god je loš vladajući populizam, toliko je loš i opozicijni populizam. To moramo budemo potpuno jasno. Recite mi ekonomski probleme, malo smo ih spomenuli, dužničko ropstvo, zaduživanje, bezidejnost, nekako ti ekonomski stručnjaci koje imamo. Ja sam gospodin profesora Milovića pitao ovdje da li on zna čime se bave naši ekonomski stručnjaci, pošto oni zapravo ne vide dalje od budžeta iduće godine nikakve vizije, kao što ste rekli. Da li mislite da se mi još uvijek možemo zaustaviti od ulaska u to dužničko ropstvo, jer relativno još uvijek nismo zaduženi, ali nemamo nikakav privredni napredak. Vidimo da se, evo, istočno Sarajevo ovdje, ja ne znam zapravo koja firma i kompanija radi. Ima jedna kompanija što izvozi te suncobrane i zapravo ne znam za drugu koja radi. Nekoliko puta sam to rekao, reći večeras. Naš cilj treba biti da plata u realnom sektoru bude duplo veća nego plata u javnoj upravi. Najveći poraz nas svih i ovo društvo je činjenica da je nama najrazvijenija privredna grana državna uprava. Dakle, gledajte na stvar, teoretski gledano postoji bankrot države. Praktično, evo ni Grčka nije propala, koja je daleko veća u okvirima zaduženja koja je većina evropskih zemalja. Nije problem. Malo su ljudi i tu priču izdigli tamo gde ne treba i mimo struke. Problem je strukture zaduživanja, nije problem zaduživanja kao zaduživanja. I šta nama donosi svako zaduživanje, svaki kredit u smislu reforme, stvaranja dodatne vrednosti itd. Kada bi bio u situaciji da donosimo odluku sada se zadužimo 10 milijardi, ali da ćemo otvoriti realan prostor za rast privrede i izvoza u toj priči, sutra je potpisao tu odluku bez obzira na posljedice. Strašna odluke Vlada Republike Srpske je zaduživanja radi servisiranja javne uprave. To je u domenu zločina. Opet još jednom ću ponoviti. 50% javne uprave u Bosni i Hercegovini na svim nivoima, opština, kanton, entitet, Brčko, država, mora biti otpušten. Mi nemamo novac da plaćamo ovoliki državni aparat. S druge strane, političke partije putem zapošljavanja u javnoj upravi kontrolišu izbore i s tim ljudima dobijaju izbore i vladaju državom. To mora javno da se kaže. Oni drže ovoliki broj ljudi samo zato što je to glasačka mašinerija. A to apsolutno uništava privredu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i tu je problem tog ropstva, kako god ga nazvali u toj čitavoj priči. Dakle, slušam stalno komentare, ovoliko smo zaduženi i onda ministar finansija koji bi trebao da zna neke stvari stalno se okreće prema kriterijima iz Maastrichta. Istina je to 60%, odnosno GDP, ali i za razvijene zemlje. Interesantno da je jedna Belgija zadužena preko 100%. Ali za razvijene zemlje. Zemlje koje se nalaze u statusu da je Bosna i Hercegovina, mi smo zemlja u razvoju, neću reći nerazvijena, iako ima parametara koji nas vode ka tome, naš maksimalni prag mora biti 40%. Dakle, i to je jedna velika, da li neznanje ili svesna laž od strane ministra finansija, ali opet vam kažem, čak nije to problem je strukture tog zaduženja i činjenice da je sve okrenuto prema javnoj upravi i javnom sektoru. A ipak, evo, moju platu još uvek plaćate vi kroz vaš porez, plaćaju ljudi koji drže privatne firme. Mi smo njihov servis. A to mnogi moje kolege zaborave ono momente kada sednu u fotelju. Tu je suštinski problem. Koliko mislite da će to u stvari biti najveći problem narednih izbora, da ta javna preduzeća posebno, mnogi tvrde da je upravo najveća borba za sljedeći izbor jer treba se prodaje elektroenergetski sistem u Bosni i Hercegovini, bar neki njegovi dijelovi, Telekom u federaciji, i da je to u stvari ta glavna premija gdje aktuelna vlast očekuje da bi tim dobitkom izbora i u federaciji u Republici Srpskoj mogla da sebi produži život za još neki period. Znate kako, možda će oni produžiti sebi život, ali neće nama, to je definitivno u čitavoj priči. Vraćam se opet na onu tezu. Nama treba vlast koja je spremna da pobedi na izborima, napravi teške, duboke reforme i da izgubi. To su jedini ljudi koji su iskreni. Ovi koji obećavaju kule i gradove na bazi nacionalno
rekao bi, tragično ekonomske priče, iako to, kad oni pričaju, izgleda kao Hollywood, vode nas sigurno u problem neviđenih razmera. Znate kako, ako krenemo rešavamo problem danas, možda ćemo ga rešiti za 2 godine. Ako krenemo za godinu dana, treba će nam 5 godina. Što pre dođemo do ekipe ljudi koja je spremna da počne da rešava probleme u ovoj državi, da stvari zove pravim imenom, da kaže ovdje smo pogrešili, ajmo sada ovako. Tada ćemo lakše srediti situaciju u ovoj državi, tada će, znate kako bude prosječna plata rasla, tako će spadati nacionalne tenzije. Ono momenta kad dođemo na prosječnu platu od 2500 maraka, tvrdim odgovorno da niko neće spomenuti da je problem ako sam ja Srbim i Bošnjak. Međutim, političke elite u ovoj državi, njima ne odgovara ta priča, njima ne odgovara rast plata, jer onda nemaju čemu ne govore. Možete zamisliti kako bi našim političkim liderima zabranili da govorimo unitarna država, prenos nadležnosti, reformska agenda, ja mislim da bi oni umrli, ne bi bilo o čemu pričaju. Tu je suština priče. Evo, dolazimo do jedne teme koju smo već spomenuli, ali mediji u Republici Srpskoj, nekako lokalni mediji, sve ih je manje, sve teže opstaju. Vlasti na lokalnom i na nivou Republike Srpske nekako ne žele da ima što više medija, da se čuje glas, pogotovo alternativni. Gotovo svi mediji su pod nekom kontrolom. Ovo je jedan od rijetkih medija, zaista nešto je medij na kom ja radim, ali gdje su gostovali ljudi iz svih, pa iz regiona, iz svih političkih opcija. Šta možete reći o tome i kako u stvari uspostaviti nezavisno novinarstvo? To je vjerovatno jedan od najvećih problema, ali ne samo kod nas, nego i regionalno. Pogotovo kad imamo korporativne medije koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu, Sarajevo najviše je njih, koji svakako imaju neke svoje interese. Vidjeli smo šta se desilo s Al Jazeerom u Kataru, kad je Katar nije bio na pravoj strani u međunarodnim odnosima. Što mislite, kako riješiti taj problem? Koliko god je duboka kriza u društvu i u politici, to koje je po meni duboka kriza u medijima u Bosni i Hercegovini. I na ruke, na prste 2 ruke možemo izbrojati one koji zaista se mogu smatrati nezavisnim medijima ili nezavisnim novinarima i koji obavljaju časno svoju dužnost u čitavoj priči. Kako god smo stvorili političku polarizaciju, imamo potpuno ispolarizovane medije. Uzmite 2 dnevnika i gledajte u isto vrijeme, pitaćete se ja živim u ovoj ili ovoj državi. I znate kako? Oni se jako ljute kada ja kažem, koliko god sam ja odgovoran za loše stanje u državi kao političar, toliko ste isto i vi. Ali to zaista tako. Nažalost, lokalni mediji, kao što ste vi rekli, ostaju jedini nepristrasni u toj priči, ali sigurno rukovodstvo vaše medijske kuće zna koliko je teško finansijski se boriti na tržištu nasuprot korporalizacije koju pominjete, nasuprot plaćenih režimskih i nerežimskih medija, ja ih zovem prepaid mediji. Da, upravo tako. I onda kad imate takvu situaciju, zaista se onda zapitate da li možda jedino rešenje u ovoj državi napustiti ovu državu. Jer ja shvatam da političari boreći se na političkom tržištu lažu. Nije moralno, ali lažu. Zašto rade mediji? A onda kad uđete u vlasničku strukturu pojedinih medija, pa kad uđete u projekte raznorazne koje imaju sa raznoraznim organizacijama, i tako dalje, onda shvatite da je to lice na čiste priče. Recite mi, evo, nominalno sve partije u Bosni i Hercegovini, ja mislim, imaju u svom programu evropski put, ulazak ka evropske integracije. Međutim, malo se na tome radi. Šta mislite, da li je to put bez alternative? Dosta često se spominjana izjava predsjednika Tadića u Srbiji dok je bio, kad je govorio da je to put bez alternative. Nekako kad nema alternative, onda je to vrlo opasno, jer ako idete, to može biti jednosmjerna ulica, zapravo slijepi put. Šta mislite o tome i koliko su ovdje političari zapravo iskreni na tom? I koliko im upravo međunarodna zajednica i Evropska unija pomaže ovoj nekoj političkoj eliti da za neki račun stranih interesa zapravo ne opstaju na vlasti sve ovo vrijeme? Ja bih izdvojio tu priču. Mislim da je to teorija zavere, kako strancima odgovara nesređena situacija u Bosni. To ne prihvatam. Mi smo jedini odgovorni. Ne možemo svaljivati odgovornost na bilo koga koji je došao sa strane. To je prva stvar. Druga stvar, 90% političara Bosne i Hercegovine su apsolutno neiskreni kada je u pitanju članstva Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Mi smo među rijetkim državama koja je uspjela da obesmisli svoj evropski put u 21. veku. Ja prosto ne mogu da verujem. Ako uzmete jednu Rumuniju i Bugarsku, ako su oni uspjeli da prihvate priču da Evropska unija donosi
kvalitetniji i bolji život. Isključivo sa ekonomskog aspekta. Ne, mi smo se našli pametni pa da mi razmišljamo da li to nama treba ili ne treba. Tu se opet vraćaju na medije. Dođe Brexit kao tema. Naši mediji su puni gotovo raspada se Evropska unija. Ja vam tvrdim jednu stvar. Dok se Evropska unija raspadne, mi ćemo izumreti s ovih prostora. Ali prosto to je naš mentalitetu. Mi smo skloni da svaku priču za kojom ide čitav svet obesmislimo i postavljamo, znate, filozofska pitanja da je to tamo dobro baš tako što se priča. A u stvari to je bežanje samih od sebe. Ne želimo da se promenimo, ne želimo da budemo kvalitetnije društvo, jer kad bi to radili, shvatili bi da koliko je toliko zemalja ušlo u Evropsku uniju, valjda je potpuno normalno da se mi nađemo u grupi svih tih zemalja. Nesvrstani više ne postoje. To izgleda niko nije objasnio. Isto je tako sa članstvom u NATO. Ja lično smatram da apsolutno opredeljenje treba biti da Bosna i Hercegovina treba biti član Evropske unije i NATO. Kad ja kažem član NATO-a, svi skaču iz Republike Srpske pogotovo. Sad ću vam reći jednu stvar. Skoro sam boravio u Briselu u misiji NATO-a. Znate s kojom su državom najzadovoljniji sa saradnjom, a nije članica? Sa Srbijom. Srbija ima najveći broj vojnih vežbi sa NATO-om u toku godine, čak veći broj nego mnoge zemlje koje su članice u okruženju. I sedao sam u američkoj misiji pri NATO-u i Jamie O'Shea, nekada potpalao NATO, znate šta mi je rekao? Mi smo prezadovoljni. Ne mora nikada bude članica NATO, samo da ostane saradnja na ovom nivou. Druga stvar, pa gde je baza NATO u Bosni i Hercegovini? Lukavici. Zašto ne pričamo o tome? Ne, mi u startu odbacujemo neke stvari, ili stvar političke volje, tačnije političkog interesa nekoga, a u stvari trebamo da otvorimo diskusiju u javnosti. Da li za Srbe, Bošnjake i Hrvate u ovoj državi NATO donosi dobro ili loše? Ishodno tome da se odredimo. A ne u startu mi nećemo. Ili mi hoćemo. Došlo je vreme da se otvore sve teme i da se priča o njima. Tek tada možemo doći do zaključaka. Ili ja ovakvu priču ne prihvatam. Je li moguće da svi živi žele i rade na tome da uđu u Evropsku uniju? NATO? Eto, samo mi nećemo. Ali moramo se složiti sa jednom činjenicom da evo i Rumunija i Bugarska, pogotovo nakon 10 godina boravka u Evropskoj uniji, gledajući neke statistike, u Bugarskoj je još uvijek najniža plata manja nego u Bosni i Hercegovini. Neke ekonomske benefite nismo vidjeli. A evo da kažemo, oko samog ulaska, očigledno da su tu bili neki dublji politički razlozi, jer Rumunija i Bugarska su ad hoc nekako primljeni, a da ne kažemo u situaciji na Kipru gdje je pola države primljeno, a pola još uvijek nije priznato. Da li mislite da tu ima određene, pa hajde kažemo, krivice na strani međunarodne zajednice koja je možda olako propustila neke situacije kad je mogla, jer znamo da je međunarodna zajednica, pogotovo visoki predstavnik, smjenjivao i predsjednika Republike Srpske, imao i neke mehanizme kojima je to mogao da radi. Evo sad gledamo 8 godina u Mostaru, nema izbora, visoki predstavnik Evropska unija ne reaguju. Očigledno neke mehanizme su ranije imali koji bi dan danas mogli da koriste. Ja ću vam reći na to, a gde nema politike i gde nema krivice u svakom procesu. Ja to sigurno znam jednu stvar. U Rumuniji i Bugarskoj se mnogo bolje živi, mnogo bolje, odnosno na period kad nisu bili članice Evropske unije. Da li se živi isto kao u Nemačkoj? Ne sigurno. Ali ne može. I treba vreme, to je priča. Da li se u Rumuniji i Bugarskoj živi puno bolje nego u Bosni i Hercegovini? Da, i to ću vam reći. Da li je rezultat ulaska u Evropsku uniju? Verovatno jeste u dobrom delu. Da li međunarodna zajednica je u pojedinim momentima u našoj istoriji imala dvostruke aršine? Da, jeste. Da li smo dali razloga? To je u stvari, ili povoda, to je ključno pitanje. Moram reći nešto, skoro sam gledao gospodina Igora Radovičića na jednoj emisiji i iznao jednu sjajnu tezu koju moram večeras da pomenem. Mislim da je vreme da Srbi i Bosna i Hercegovina počnu malo više da se bave Obrenovićkom politikom, a ne Karađorđevićkom. 25 godina mi imamo taj pristup Karađorđeviću i toj priči nije nam dalo ništa dobro. Mislim da je vreme da postanemo nekom partner pa da kažemo da li je tako loše ili bolje. A ne, nikome ne želimo da budemo partner, jer govorimo da će biti strašno ako nekom budemo partner. Prvo našim sugrađanima, Bošnjacima, Hrvatima, ostalima u Bosni i Hercegovini, a da ne pričamo onda Evropskoj uniji, NATO i tako dalje i tako dalje. Mi a priori odbijamo sva partnerstva. Ja javno pitam zašto.
Zato što su političke elite nametnule taj vakum. Jer ako krene partnerstvo, kreće dijalog, padaju njihove matrice i njih više nema. To je suština priče. Evo, spomenuli smo i Hrvate u Bosni i Hercegovini. Nekako nakon presude šestorke u Hagu došlo je do stigmatizacije jer i Hrvatska država je presudom obuhvaćena u zajedničkom udruženom zločinačkom poduhvatu, a nekako paralelno se vodi borba, pogotovo HDZ-a, ali i drugih hrvatskih stranaka za novi izborni zakon, a između redova se stalno spominje i treći entitet. Šta mislite o tome? Vidimo da vladajuća garnitura u Republici Srpskoj podržava formiranje tog trećeg entiteta. U Federaciji Bosne i Hercegovine naravno nema saglasnosti oko toga. Šta mislite, da li bi moglo doći do novog izbornog zakona i svakako on mora biti prije marta usvojen? Prva bitnija stvar, a to vidio su neki počeli nameću tu priču, to mora biti svi svesni toga, izbora će biti u oktobru na ovaj ili onaj način. I to su sada pokušaj pojedinih da neki da se sačuvaju na poziciji, neki na opoziciji. Gospodin Čović je jučer rekao da će sigurno biti izbora. Da, to je jedno sigurno i dakle tu temu treba skinuti po meni sa dnevnog reda. Hrvati su u Federaciji Bosne i Hercegovine vezani od Vašingtonskog sporazuma to danas sa Bošnjacima i dele sudbinu takvog ustavnog uređenja u Federaciji Bosne i Hercegovine i ono što meni je pomalo licimerno da što je to problem baš danas? Zašto nije bio pre 2 godine? Oni inače imaju jedan pristup koji ponekada je krajnje licimeran, a to je da kada ja prospijem ovu vodu, vi ste krivi. A kada vi prospijete, ponovo ste vi krivi u toj čitavoj priči. Dakle, mi se moramo pogledati u oči u ovoj državi i negdje dozvoliti da život ide i da se ona razvija. A nacionalne aspiracije zadržati u okvirima koji nam svima garantuju konstitutivnost. Ne znam zašto se Hrvati nisu tako grčevito borili činjenice da Srbi nisu konstitutivni u kantonima gde su oni na vlasti. Poslanik SDP-a, Denis Bećirović, je pokrenuo inicijativu da srpski jezik i Srbi postanu konstitutivni, verovali vi ili ne, i javnost Republike Srpske u kantonima da je HDZ na vlasti. Licimerna je priča saradnje ukoliko ne dozvoljavate da Srbi u Mostaru ne postoje. I onda pričate o nekoj vašem strašnoj viziji saradnje sa Srbima, Bošnjacima, s kim god, a nećemo suštinske stvari da rešavamo. Mislim da je i ta priča HDZ-a oko trećeg entiteta, oko izbornog zakona, u stvari u ovom okviru u kome razgovaramo kroz sve ove teme, a to je da kada ne bi bilo tih tema, ne bi postalo drugi za njih. Da li mislite da bi zapravo trebao nekako izbornom zakonu da se definiše to da jedan narod ne može izabrati drugom predstavnika? Jer očigledno da je to bio jedan od glavnih problema i na onim izborima kada je gospodin Komšić bio član predsjedništva iz reda hrvatskog naroda. Znate kako, ja sad mogu biti sebičan stanovište Republike Srpske i reći mi nemamo taj problem, jel? Pa neka rešavaju u Federaciji taj problem na ovaj ili onaj način. To bi gospodin Dodik rekao sigurno. Pa negde to bi bilo i pragmatično, jel, sa tog stanovišta. Međutim, ima jedna mnogo bitnija stvar. Hrvati u Bosni i Hercegovini nije HDZ. Bošnjaci u Bosni i Hercegovini nije SDA, nije SDP. Kao što Srbi u Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini nije SNSD. Kada svi oni koji pokušavaju nametnuti tu matricu se oslobode te postavke, tad će se moći normalno pričati i o pravoj konstitutivnosti sva tri naroda u Bosni i Hercegovini i iznalaženju modela koji zadovoljava konstitutivnost naroda i kod izbora članova predsjedništva i kod svih drugih stvari koji sporni u ovom trenutku. I evo posljednje pitanje, na samom kraju smo emisije obilježavanja 9. januara. Ove godine vidjeli smo mnogo informacija, opet da kažemo neko pragmatično rješenje da se ne poziva ovaj vod Republika Srpska, već da policija ima svoje specijalne. Šta mislite o tome? Da li ste saglasni s tim da se ne ulazi opet u neke priče koje su proteklo 9. januara? Da budem iskren, ljudi Republike Srpske će slaviti 9. januar bez obzira na odluke Ustavnog suda, ovakve ili onakve. Ja se slažem s tim, da budem potpuno iskren. Ova sada histerija unutar srpskog korpusa, oko izvođenja oružanih snaga Bosne i Hercegovine je po meni jedno jeftino prikupljanje političkih poena. Hajde, ostavite te ljude koji rade oružanih snaga Bosne i Hercegovine, nemojte se kusurati s njima.
Ja zaista ne znam zašto treba gospodinu Ivaniću i gospodinu Dodiku u čitavoj priči. Bitno je da se Dan Republike Srpske proslavi, isto kao što je bitno da se u budućnosti sedne sa Hrvatima i Bošnjacima da govori da takve stvari postanu sastavni deo svih nas u Bosni i Hercegovini i proslava Dana Republike Srpske i Federacije i na kraju da dođemo do onoga koji je datum zajednički imenitelj da ga slavimo kao Dan Bosne i Hercegovine. Ali znate opet da je problem. Ova generacija u ljudi to se nikad neće dogovoriti, zato što im ne odgovara. Zamislite da se sad normalno slavi Dan Republike, o čemu bi oni pričali? A ne ova priča, ja ću izvesti vojsku, ja neću, ti daš, ja ne dam. Nemojte. Mislim da su i gospodin Dodik Ivanić veoma ozbiljni političari koji imaju veliki kredibilitet i da im ne treba ovakva priča. Naravno, oni će na ovakve komentare reći jao, to je plitko gledanje politike, međutim, ja mislim da sam moj put u pravu i da dajte da radimo stvari kako treba, sa iskrenom namerom i onda neće dolaziti do ovih stvari. I na kraju čitava priča oko Dana Republike, referenduma koji je bio ovakav ili onakav, je donela korist samo jedno ili dve političke partije u Bosni i Hercegovini, u tom trenutku gospodinu Dodiku i gospodinu Izetbegoviću. Narod na kraju realno nije dobio ništa. Razjasnimo jednu stvar. Niko ne napada Republiku Srpsku, nemoj da prave fame oko te priče. Koliko je Republike Srpske, bit će Bosna i Hercegovine, koliko je Bosna i Hercegovine, bit će Republike Srpske i to treba narodu jasno reći. Jer kad se pogasi ova svetla i ove kamere, svako od nas mora obući svoje dete, poslati u školu, platiti kredit, tada nema ni Republike Srpske ni Bosne i Hercegovine. Tada nema ni 9. januara ni 1. marta. Kad to shvatimo i kad počnemo tako da gledamo na život, vidjet ćete neće biti problem ni Dan Republike, ni mnoge druge stvari, nego da ćemo uživati u svim proslavama svega onoga što čini u Bosni i Hercegovini. Gospodine Mijatović, hvala vam velika na gostovanju u ovoj emisiji. Bilo je još mnogo tema koje nismo stigli da spomenemo, ali nadam se da ćemo imati prilike uskoro da ponovo razgovaramo. Hvala vam, bilo je zadovoljstvo. Poštovani gledalci, vama hvala na pažnji, na pravom ste mjestu, ne mijenjajte kanal, OSM televizije i Prima mreža. Prijatno do iduće srijede.